Qui ça obtient pour commencer à pratiquer créole? Français, espagnol, Portugais, anglais, italien et mandarin avec. pas fait paresser. Chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour pratiquer langue ou aimer en apprenant ensemble et puis grandir ensemble. Qu'attendez-vous pour commencer à pratiquer le créole haïtien, le français, l'espagnol, le portugais, l'italien et le mandarin fond avec moi? Ne soyez pas paresseux. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer la langue que vous aimez. Apprenons et progressons ensemble. What are you waiting for to start practicing Haitian, Creole, French, Spanish, Portuguese, English, Italian, and Mandarin for free with me? Don't be lazy. Every day is a new opportunity to practice the language you love. Let's learn together and grow together. ¿A qué esperas para empezar a practicar criollo haitiano, francés, español, portugués, inglés, italiano y mandarín gratis conmigo? No seas perezoso. Cada día es una nueva oportunidad para practicar el idioma que te apasiona. Aprendamos y crezcamos juntos. O que você está esperando para começar a praticar crioulo haitiano, francês, espanhol, português, inglês, italiano e mandarim gratuitamente comigo? Não seja preguiçoso. Cada dia é uma nova oportunidade para praticar o idioma que você ama. Vamos aprender e crescer juntos. Cosa aspetti a iniziare a praticare gratuitamente con me il creolo haitiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, l'inglese, l'italiano e il mandarino? Non essere pigro. Ogni giorno è una nuova opportunità per praticare la lingua che ami. Impariamo e cresciamo insieme. 还在等什么？快来跟我免费练习海地克里奥尔语、法语、西班牙语、葡萄牙语、英语、意大利语和普通话吧！别偷懒，每天都是练习你喜爱语言的新机会。让我们一起学习，共同进步。还在等什么？快来跟我免费练习海地克里奥尔语、法语、西班牙语、葡萄牙语、英语、意大利语，嘿，普通话吧！别偷懒。